ngolesine nisamba ngenemukela kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa imvula nomoya siyabona ukuthi cha kubonakala ngathi kunomathuwa emvula labonakalako la eligwini lapha eMpumalanga kababa emakhaya kungena khona la enkhabeni yelive babukele emakhaya mathuwa emvula ngagcina safike khona ku 30% ngasabukele emakhaya masibuka ngala eNtshonalanga Kapa siyabona ukuthi ngathi lihlobile kanti ke nilibhandi lihambisana la mathuwa emvula babukele emakhaya la ngenako kanti la ngenabona ukuthi lawo mathuwa emvula sekehle indasi kuyofika khona lapha eningizimu yelive bonakala lapha eMpumalanga Kapa kanti cishe ngathi even lonke kubonakala ngathi nemafleti Tindzaba kanti netinkhumule licancako lapha eligwini lapha eNtshonalanga Kapa babukele emakhaya kanti ke soyixolile sibuya khona eSouth African Weather Service sokuthi kunemoya lomatima lobonakalako lomkhulu la esifundeni sefle esikhulu nato tonke kanti kufika khona lapha endansi eNtshonalanga Kapa babukele emakhaya sichaphile indlela esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodi babukele emakhaya singena khona lapha kufuthumala kwelive la eGauteng kanti iJohannesburg itawucala khona lapha ku7 nyukele khona ku30 kanti kanti iPitoli licale khona ku7 nyukele ku30 iJohannesburg icale ku8 nyukele khona ku28 Carletonville uhleti khona ku29 kanye neFreenham sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo musini uhleti khona ku33 kanti kanye nelibhala le kanti ke iPelapela tawucala khona ku8 nyukele khona ku32 Phalabura uhleti khona lapha ku34 sihlela endansi esifundeni salapha Skukuza liyashisa babukele emakhaya uhleti khona lapha ku34 Mbombela icala ku12 anyukele khona ku30 Caroline icala ku10 anyukele ku27 Secunda ihleti khona ku25 sihlela endansi lapha esifundeni salapha KwaZulu Natal abavakashela lapha eThekwini ihleti khona ku28 kanti Kokstad icala ku10 nyukele ku35 ihleti icala ku14 nyukele ku33 kanti uLundi ihleti ku35 Basile babukele emakhaya nabula kulenzawo babukele emakhaya singena khona lapha eMpumalanga Kapa eMthatha ihleti khona ku34 kanti Ixoxe icala khona ku12 nyukele ku33 kanti Credo icala ku11 nyukele khona ku33 Maletswa icala ku11 ahleti khona ku28 emva komadina singena khona lapha eNtshonalanga Kapa lapha eCape Town babukele emakhaya ihleti khona ku20 emva komadina kanti Bedford West icala ku11 nyukele khona ku33 kanti George ihlela kucala ku9 inyukele khona ku20 singena khona esifundeni sefle esikhulu nato tonke lazingena lapha indzawo lapha eAppington ihleti khona ku34 liyashisa kuleyo ndzawo Kimberley ucala khona ku13 anyukele ku31 DR icala ku13 anyukele khona ku30 kanti Sutherland liyacabanza ekseni icala khona ku0 linyukele khona ku24 Free State babukele emakhaya singena khona lapha eSosobek ihleti khona ku28 Bloemfontein icala khona ku10 anyukele ku29 Wephana icala ku15 anyukele khona ku30 kanti lapha eBethlehem lihleti khona ku27 esifundeni sefsegcina lapha eNorth West babukele emakhaya nasibuka lapha eClerkstop icala khona ku10 linyukele khona lapha ku30 kanti lapha eTaung icala khona lapha ku13 nyukele khona ku32 Mahikeng icala ku12 anyukele khona ku29 ngathi ngiloko lebengiphathelana lokubulala okuhle ehlelweni lanzilako nisalani kahle